Whaatalo whatu talafo le nei fo i aso lulu, usi mai el whaafonga o tala o le nei tai au. E luas faluiva tangata whai ngā luenga o le falemai I Middlemore Aukilani, wa tā ua neo close contacts ma ua wha malolo ai mai ngā luenga mo le se fulu wha aso. O le unga leo wa iai le mai a wha maonia wa mawel ko viti se tasi o ta mana o atu le falemai le aso sa. Ma awi nātu le vaenga lo o tau fiai ma I mo se taimi puupu. Muli ai o isi potu tau fia e lua, I le mai aso e ai e leini a unga le fulu o mawai. O I lātou wa wha malolo e au fiai fo ma I e se fulu malitasi. Se fulu tolu tau si mai le sitala, ma le toa lua o tangata whai ngā luenga le ofisa. O se whai unga o whai ai a o I Middlemore I le uti o le au whai ngā luenga. Ua wha ngā solo ai mai loilonga le DHB manukau, I le mata upu wa a fia I tangata whai ngā luenga. Ma o so e nei, be ono wha o popo le abdominal pain, po o le ti ngā o le onga tu lou, o se a unga o le COVID, be a fesilingia ngase le taimi e tau nu atua I le whale mai. O le ngase u wha maonia le mawel wha mai o se tasi wa positive uma le se fulu ma le tasi o lona ainga. E se mai tangata ngā lulua I le whale mai I Middlemore le a fo I wa wha anofo e seata I toatasi isi ngase to alua, na potu wha tasi ma le case wa wha maonia. Ai te ale toatasi e nofo I nofoanga wha anofo e sea. Ua tau fetu una iai ma au nanga pulenga whale mai wha I tu māloi so se vaenga o New Zealand, e sa ili nisi tangata whai ngā luenga I awina mai I Aukilani se I fesoasoani I le au nanga wha le soifua māloloi na a o wheanga iai ma le Delta. Ua I oe le māloi le whaatangana e toe wha awa wai nisi o ngā luenga whau fale I totono Aukilani, e ui o lea e iai pea I le laasanga lapataiga vaenga wha. O le soa toe fo iai ngā luenga māsani I vaenga umo New Zealand e se ai Aukilani. Ma ua sa wai fo I matala o le a fia o le toatele o no tūlanga tau fale, talu mai ona tau fia ia ngā luenga. Whaamoni Elmin Stau Tupe, Grant Robertson, e whāwaenga tau o ngā luenga whau fale o le ama whai ona whaawau. Plasterboard, gypsum plaster, coated roofing, ma le insulation. O le whaiunga po o aia ma whai ona toe whaawau a lātou ngā luenga whau fale. O le a saulea mai le matanga luenga o pisinisi ma ngā luenga, ma o le a na o I lātou lo ngā lulue, e whau fale o ainga. O le a toe sui ai ma le polo a inga o lo o aia iai lea suinga I tutonu o le whasa fuluvalu I tū la. Ua whaaliai le Building Industry Federation, o le toe whaatanga o nei polo keti o le a fesoasoani lea I le ngā luenga le au kāmuta, whaapea tangata ua lewa na whaatalia nga I o lātou fale fou. Ua toe tu atu I tua le Food Festival a Otahuhu I Aukilani, lea e whai ai tausanga taitasi. O se tasi le neo polo kalame si lia ma le se lau lua se fulu fale ainga ese, ma whaatastasi e le whai tau wafe o tangata o Aukilani I saute, ma o le anata au le aso lua lima o le masina le nei o se tema. Peita ai ono o COVID mo na saulo iai o le ua tu atu nei le aso ono o le masina o Novema. O se tasi o polo kalame wha le tausanga e I oe le Auckland Council, e le ngata o le a whaalawi loai mea tau mawha ese ma whaafiafianga. Ai o se avanoa fo I whaalawi loai pisinisi o le apitonu. E le ima whaiona whaatau nuina le whaalingo le tausanga tā luai, ona o ngā luenga toe whaaleleia na whai ai awala o lo oilona taulanga whaatau, whaatasi ai, ma afianga o le whaamai. Ua Talosaga le National le toe whaopopo aso e whaaulu atu ai Talosaga o le uluai fesoasoani o tā ua o le wage subsidy. O le ua tatala le vaenga lua o le fesoasoani mo pisinisi ua a fia tupe maua, ona o tapu o le COVID. Peitai wa iei reporti, wa le fia le toatele o pisinisi na misia le avanoa mo ia Talosaga, le ana whaangata I le pō le asa tofi tāluai. Talosaga le sa upo le National mo ngā luenga manga fesotai, Louise Upston, o le vave whaangata wa misia ai le fesoasoani mo le toatele o pisinisi. Whailo fo I le sa upo whaiti o ngā nisi o pisinisi, o le otatala le vaenga lua mo fesoasoani, a o le alava le I maua wage subsidy na sau mua e ui na vave Talosaga. Tu fantasia talo tai au ele I maua mai se tala I lea Talosaga, ma a whai ai le suia le whai unga le malo o lona winga, wa misia ia pisinisi fesoasoani na sau ma le ulua I wage subsidy. O le wage subsidy lona lua lea utatala e na o le lua fo I vai aso lo utatala mai ei mo Talosaga. Ma e whaangata le toitasi le minute le se fulu lua o le pō le aso tofi, o le vai aso fou se fulu ono leo se tema. A o iai pēle mta upo wage subsidies, o lea fo I wafa amanino le taitai o le atunu Jacinda Ardern, o lo oanga vaa pēa pisinisi wa se e mai I le so I le vaenga o lapataiga lua, pe a wha pēa ua a fia tupe mau le tusa, ma le 5% Talafa ai o tae au, toatasi tangata na ave leoleo I le afiafia nafi kala estete I le misa na tupu I le Burger King. Te o le 5 le afiafi na wha o anei reporti leoleo e anga I atu I le Burger King I Linwood.
Whaamoni ai leoleo toatasi le tangata wa whaamanu alia. Reporti na whaaleangai nai ma tio ata le taavale sa paka I fafo ane lava o lea fale ainga. Tala nao le nei tae au, manuia le aso.